Мунивер Алиева из города Джамбай показывает одеяло, которое шила сама. В первые годы ссылки это умение спасло их семью от голода. Мунивер Ханым родилась в селе Голюмбей в 1930 году в семье с 4 детьми. Koyumuzda arıklar, sular bek yaxşı edi. O'zenler bor, 5-6 metr edi o'zen. Barpa o'zende suvda yaldab, çamurlardan oynab ana shu bilgenim. Bek yaxşı koy edi u. Bütün baksular içinde evler. Aşında evlerini yıktırıp çıkanlar, bayalar tepesine yukarıganlar. 18 мая 1944 года семью Мунивер Алиевой выгнали из дома. Она помнит, как среди ночи их разбудили солдаты. Как раз bir gün ona cenkette yer tübüne sandıklarına şey koygan edi anam babam. 7 saat 12'de geldiler. Tüfeklerini tıklayıp sıra tüzdüler. Bir de avamız kelgen edi garip misafir olup Kavıntay köyünden. Sıra tüzdüler kıpırdaman. Kanatının caygan şeyleriniz kayda. Adiyal cayda anam rahmetli. Çıkarıp sandıktan ovalap koydu. Onun içinde atrezler, yakşı kasinkalar, özlerine keçken şeyin hepsini yiyip aldılar. 7 canımız, 6 canımız birde ağlamız geldi. 2 yırgan verdi, 2 de yastık. Köşek bir şey yok. Семья попала в Самаркандскую область, город Джамбай. В первые годы из-за голода и болезней пришлось очень тяжело. Bir köz küçkene, anamın içinde artta biz yaşayın, biz alda gene bir ne daha, 2 semya. Ana uyuyun bergen son toban tat gelip babam rahmetli. Bamda pulmul yok. Toban töşüp onun üstüne adiyal cayıp 6 can ende 3 tane kız. Oğlan kardeşim küçkene. Babam garip adiyalını bir çette yatadı. 1 yıl yaşadı anam öldü. Bir teftiydim ne diydi. Jardayına bayıdı. Bir haftanın içine öldü gitti. Babam baktık gene garipinde 84 yaşına gelip öldü. Мунивер Алиева сразу начала работать, несмотря на юный возраст. 14 yaşındaydım. 3 gündür vagon yüklüyorduk. Наверное, bütün спекли punktiydi. В 1948 году Мунивер Алиева вышла замуж, стала матерью 3 сыновей. С мужем они прожили вместе 62 года. Мунивер Ханым осталась в Джамбае. Сейчас здесь живут около 100 крымско-татарских семей. Elif lam mim zalikal kitabi la rayba fi hudan mustaqim allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata bima razaqnahum. В свои 96 лет Мунивер Алиева остается активной и трудолюбивой, занимается рукоделием, читает наизусть стихи. Kırım cennet dügül dostlar, siz de neşke kızmağınız, avlandırıp, yalan sözler sızmağınız. O tek kara deniz dügül, sazlığa bar gölü bar, suvunda tuzda mı gelgen, taş toprağı çölü bar.